So in this video, we're looking at the text, and which has a lot of wills, okay? Бұл текстте biz өткөн will'дер аябай көп, ошону байкап көрөлү. Up and away. Martin Halstead is only 19, but he already owns an airline company. Alpha One Airways will make its first flight on December 14th this year. The plane will fly from the Isle of Man, an island between Britain and Ireland, to Edinburgh, the capital of Scotland. It won't carry a lot of passengers because it's a small plane. We'll just the wide joke. Sorry, I'm really sorry. The journey will take about 45 minutes. Tickets will be cheap and passengers won't get any food or drink on the flight. Will the company make money? Nobody knows. But most people think that Martin Halstead will be successful one day. Okay, let's look at it again. Up and away. Үйдө жана алыска. Martin Halstead is only 19. Martin Halstead болгону 19 жашта. But he already owns an airline company. But he already owns an airline company. Бирок ал уже авиакомпанияга ээлик кылат. То есть анын уже авиакомпаниясы бар. Alpha One Airways will make its first flight on December 14th this year. Alpha 1 аба жолдору өзүнүн биринчи рейсин 14 ушул жылдын 14 декабрында жасайт. То есть бул prediction да? Prediction божомолдоо. The plane will fly from the Isle of Man. Самолет Isle of Man'ден учуп, an island between Britain and Ireland. Isle of Man деген киши аралы деген арал бар экен да. Бул арал Британия менен Ирландиянын ортосунда экен. Ушул аралдан учуп to Edinburgh. Эдинбургка барат, Шотландияда. The capital of Scotland. Шотландиянын борбор шаары. It won't. Бул жерде it won't. Тини мен деп тормоз кылтам, то есть токтотутам, жок кал. It won't carry a lot of passengers because it's a small plane. Ал көп пассажирлерди ташыбайт, себеби ал кичинекей самолет, кичинекей учак. The journey will take about 45 minutes. Саякат болжол менен 45 минут уланат. Tickets will be cheap and passengers won't get any food or drink on the flight. Билеттер арзан болот, жана пассажирлер эч кандай тамак же ичимдик рейсте ичишпейт. Will the company make money? Компания акча табабы? Nobody knows. Эч ким билбейт. But most people think that Martin Halstead will be successful one day. Бирок көп адамдар ойлойт, Мартин Халстед бир күн ийгиликке жетет же ийгиликтүү болот. Okay?